kjer bomo dolgo pomnili, po igri in navijanju. Med gostovanjem na Madžarskem nič ni bilo prepuščeno naključju. Po natančno zasnovanem programu so naši nogometaši prispeli na stadion uro in pol pred tekmo, tam pa so jih že dočakali najzvestejši navijači, ki so poskrbeli za pravo invazijo vijoličastem. Avtobusi so prihajali na Eto Park kot na mestni kolodvor. Pozitivna energija s tribun se je prenesla na igrišče in videli smo pravo, zrelo predstavo naše ekipe. Eksplozijo navdušenja je izzval zadetek Dejana Mezge, vmes so tudi Madžari morali pokazati, zakaj vlagajo toliko denarja v projekt Videoton. In končnih 1:1 pomeni izvrstno izhodišče za povratno tekmo v Ljudskem vrtu, ki bo že prihodnji četrtek ob 20:30. Poslušajmo, kaj so o vremenskih razmerah, igri, navijačih in povratnih tekmi povedali udeleženci dvoboja na Eto Parku. Vročina je bila sigurno zelo moteča in vplivala je sigurno na dinamiko igre. Tako da si fantje obeh ekip zaslužijo čestitke, kako so se na igrišču obnašali. Iztržili smo pozitiven rezultat proti nasprotniku, kateri je v drugem polčasu pokazal, da je zelo dobra ekipa. Mi smo začeli tekmo dobro, smo jih na osnovi videnega v njihovih prejšnjih tekmah dobro ocenili, se dobro na njih pripravili. V drugem polčasu pa je njihov trener opravil neke zamenjave, katere so pripeljali do tega, da v zadnji liniji nismo mogli več mirno igrati in inicijativo je enostavno prevzel nasprotnik in bil v določenih trenutkih tudi zelo nevaren. Ja, zelo trdih. Oni so pokazali, da so močni, vendar tudi mi lahko gradimo na prvem polčasu in pa mogoče na začetku drugega, ko smo res imeli mirno posest, bili dobri, tako da nas čaka sigurno zelo zanimiva tekma. Škoda, da nasprotnik je imel, moramo priznati, kar nekaj priložnosti v teh trenutkih. To pa je bil nesrečen zadetek, ja, škoda. Tako, mi smo si želeli imeti pozitiven rezultat, definitivno na osnovi tega, kar smo videli, je to pozitiven rezultat, da bi bila to prednost, ki bi nam bilo kaj garantirala, ni, vendar je dobro izhodišče. Ne, niso presenetili. Oni so začeli tekmo tako, kot so igrali tekme v pripravah, tudi tako so igrali super pokal. V drugem polčasu pa je njihov trener, kot sem rekel, odigral, ker jasno, so se morali odpreti, so morali več riskirati, igrali so s 3 napadalci, igrali so dosti bolj ofenzivno in tu smo imeli nekaj težav. To je bilo že, ko smo veliko pred tekmo vedeli, da se bojo danes navijali v tako velikem številu. Za nas je to en dodaten motiv in mislim, da so se fantje na igrišču potem tudi oddolžili z pravo mero. Njihova pomoč nam je zelo v spodbudo, zelo potrebna, tako da je jasno, to je en velik plus za nas. Mislim, da je bila zelo težka tekma, pogoji so bili zelo težki, pokazali smo, da smo v težkih časih fantje stopili skupaj, pokazali pravi karakter, pokazalo se, da so tekmici zelo dobri, kar se tudi drugi polčas, ko so nas stisnili, mi smo pokazali, da se znamo tudi braniti, škoda tistega zadetka, ampak rezultat je še vedno odprt in upam na dobro povratno tekmo v Mariboru. Strinjam se, to je lahko varljivo. En gol ne pomeni nič, en gol, če dajo oni, je takoj tekma druga. Mi v Mariboru gremo na zmago in potrdimo to našo dobro igro in upamo, da se uvrstimo v ta drugi krog. Ne, pokazalo se, da so zelo kvalitetna ekipa, stisnili so nas, videlo se je, da želijo igrati, napadli so nas, v prekinitvah so se pokazali kot zelo dobri in z ene izmed teh so, lahko rečem, malo sreče tudi zadeli. In kaj ne rečem, pokazalo se, da so res kvalitetna ekipa. Pa da, mi smo tu došli odigrati jednu dobru utakmicu, htjeli smo dati gol, to smo postigli, hvala Bogu. Imamo dobar rezultat za uzvrat, oni moraju tam dati gol. Mislim da je to najbolje na gostovanju dati gol, neriješen rezultat, jako dobro i ja se nadam da imamo velike šanse za prolaz. Ma dobro, mi smo prvo povreme, mora se priznat, bolje igrali, drugo povreme smo malo prepustili inicijativu njima, što su oni na kraju iskoristili, nažalost. Ali mislim da mi smo se postavili malo više na rezultat, tako da je to drugo povreme i rezultat toga da smo mi igrali više možda defanzivnije, da očuvamo rezultat. Na kraju smo uspjeli izvući dobar rezultat. Da. Pa da, pa nisu bili toliko stresni, to je jedna normalna situacija koja se događa, tako da
nisam bio pretjerano nešto stresov, tako da, ali sam očekivao da ću ipak na kraju potpisati taj ugovor i da će se sve dogovoriti. Trenirao sam normalno i sad je ovaj gol jako mi je važan i drago mi je zbog toga. Pa rekao sam, puno to znači mi ne moramo dati gol doma, oni moraju dati tam gol, znači da će morat pritisnuti malo, mi imamo onda više prostora iza njihove obrane, tako da oni su ti koji moraju preuzeti inicijativu, a mi smo opasni i mi uvijek tamo damo gol doma, tako da čekaju težak posao za prolaz. Da, bili smo iznenađeni jako zbog toga, mislim iznenađeni, ne toliko, ali stvarno je bio veliki broj navijača koji su nas podržali i svaka im čast da su došli jer navijali su cijelu tekmu i bez njih bi teško isto ovaj rezultat izvukli. Ma ja se nadam, ja bih ovim trenutak pozvao da dođu u većem broju, da nam daju podršku jer stvarno nam treba to i igramo stvarno bolje dok su oni tu i ja se nadam da će biti velik broj ljudi na domaćoj utakmici. Misliti na fudbal? Pa kako da ne, ja mislim, mi kao i vi smo imali peškire sa nama, ovo je bila kao švedska sauna, jel tako? Za mene je bilo u redu, mislim, ali da se vratimo u utakmici 1-0 prvi šut na gol za Maribor, onda će da bude teško, ali kad pogledam našu igru u drugom poluvremenu, trebali smo bar da damo 2 gola. Po meni, sada možda sam ja igrač videotona pa zato to kažem, ali... Znači imali ste više situacija? Jeste, imali smo boljih situacija što smo trebali da iskoristimo, ali iskoristili smo uvijek tako bude u fudbalu. Kad se ganja taj izjednačujući gol, uvijek padne gol iz neke šanse što nismo očekivali. Ali 1-1 otvoreno je sve, opet je 50-50 kada dolazimo u Maribor. Znamo Maribor, novi stadion, dobri navijači, vidjeli smo i danas ovdje imaju dobru podršku, ali ja mislim mnogo će im teško bude igrati na rezultat kući. Gol u gostima je uvijek nešto veliko. Jeste, ali to je samo jedan gol. Da, ali... Možemo i mi da damo gol isto tako poslije 20 minuta. Onda je mnogo gore, pošto samo još jedna onda nema više treće utakmice, nego se ta igra. Iako Maribor povede, onda moraju da čuvaju rezultat. Znači 1-1 ipak je težak rezultat, ali gol u gostima je gol u gostima, kao što kažete. Pa moramo, ali možemo tako isto da ga damo u 89. minutu i da odemo u treće kolo. Hvala. Hvala vam puno. Ob koncu pa še enkrat podoživimo čudovite trenutke Zeto parka, ko odmevala pesem mariborskih navijačev, ki so zasenčili privržence videotona že na njihovem terenu. Kaj bo šele v četrtek v vročem Ljudskem vrtu?